لدیرا زوری دور لچتیان تنگ بویا شش جنین جه ترکیه کو گلک زاروک بوان ربون خوارادستی قصده کرن. لیلا گوند روشا نوتیا چالکیا خود پیاما خورد کرنا تیکوشینی دا. ناوندا بلگه کرنا بمپیکرنین لباکوری سوری بیلانچوه مها چله ین کرنین دولتا ترکیه داگر کر لعفرینی اشکره کرد. اندامی نپگی دکتر باوس اردال گوت دجبری او دجمناتیا لخوشک و براتیا خوره دستکفتین کردستانی نایم پاراستن. جبو چاره سرکرنا آلوزیا یمنی حکمتا یمنی او حوسی لأردن جویان. جناباندن وچان یارونه تیوی دما خوش ببینرین هشام بسرنوچین خو دست پیکرن نهاجی برفره نوچین مین دانی واری. قناخ داویه پینگاوا باگرا جزری دوام دکه و شروان قصدی ایدی جهل چتین داعشی تنکرنه دوی چارچوبه ده مالباتین چتیان جهرمین دبن داجر کریا چتیان ده درون او خو رادستی شروان قصدی کرن هری داوی شش جنین جه ترکیه کو گلک زاروک بوان ربون خو رادستی شروان قصدی کرن نوچه گانین مجل چپرین پیشین پینگاوی را گاندن کو جنین نابوری به اصل خوش باشرین انقره ازمیر او کنیاینم ناوی چارجنین کو هاتنه او هم بونه جیوهانه فدیما مختار، özlem gemلی، دیلک بایوک او بارنا توک korkmaz هر وحانو چگانین ما دانزانین کو افجن جسارا 2014 و تبلیچتین داشی بونه هفجنین وان ده حملین شروانین قصدی لباکور او روشرات سوریه ده هاتنه کشتن شروانین قصدی به هزاران سیویل جدستی چتین داشی رزگار کرن او لدورین اولجی بجه کرن تکیلداری وی کشین وچگانی ما دست نشان کرن کو ایرونیزی 100 کس جدستی چتین داعشی هاتنه رزگار کرن چته جی خود ناوا وان ده ودشیرن دا کبرون لیبلی حتی نها هیزین قصدی بسادان چته ببیرنگی گرتنه هر وها بیتری 30,000 سیویل جی لکامپا هولی هاتنه بجه کرن نوانده راگاندن او چاپمنی یا یپگی به داخلونی که ناسنامه دو جانگورین آزادی اشکره کرد نوانده داخلونی خود سرسخش مالبات شهیدان را خواست او سوزا شپاندنا خطا شهیدان نو کرد. نوانده راگاندن او چاپمنی یا یپگی به داخلونی که ناسنامه دو جانگورین آزادی اشکره کرد نوانده داخلونی خود او هاگود حوالی ما باهوز عفرین دو قناغ داویا پینگا و باگر جزیره ده پشتی بر خدانی که به هم پا شهید بو هروا حوالی ما کارا قامشلو لباجار سریکانی دمال سررکا خبو ده انجام قضایی که ترافیک یا 29 چلی ده شهید بو ناوند سرساغیش مالباتن شهیدان رخواست و سوزا شو پاندنا خطا شهیدان نوکر لگوری داخویانیه ناسنامه شهیدان و هایا کمال عثمان بناسناف باهوز عفرین لحلب جدایک بویا 29 چلی 2019 لسریکانی شهید بو معتز الهوشان بناسناف کارا قامشلو لقامشلو جدایک بویا 2 سباط 2019 لدیرا زوری شهید بو بسدان شینیم باشری حسک شرفان قصد دجوار به مراسمه که لگورستان شهید دجوار اوغر کرن شروان قصد امران الجدانی بناسناف دجوار کو به اصل خواه عراقیه ده قناخ داویا پینگا و باگرا جزری ده شهید بوم بسدان شینیم باشری حسک جنازه شهید جمجلس مالباتین شهیدان ورگرتن او بکاروانن که بر بگونرستان شهید دجوار آلگونده حکمیه و کتن ریم لگورستانی پشتی مراسم لشکری لسر ناوی مجلس مالباتین شهیدان او قصد آخفتن هاتن کرن کسین آخوین سوزا شپاندنا خطا شهیدان حتی بیک آن ناخیالین واندان ده داویه ده مراسماش جنازه جانگوری دناوا سلوگانان ده هات اوغر کرن
امریکا ji dewletên peywendîdar xwest ku welatiyên xwe yên Daişî vegerine welatên wan her wiha Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê îsra îşaret bi rola Qesedê ya dişerî li dijî çeteyên Daişî de kir û wiha got em bank li dewletan dikin ku welatiyên xwe yên Daişî bibin gelxwe. Berdevkî Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê Robert Palladino jî têkildarê mijarî axivî û got Amerîka rêzê ji şerê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û koalisyona navdewletiya li dijî çeteyên Daişî re digire. Di şer de hêzên Sûriya Demokratîk gelek Daişî girtine. Amerîka bank li dewletan dike ku welatiyên xwe yên dîlgirtê yên li gel hêzên Sûriya Demokratîk vegerîne û darizîne. Palladino diyar kir ku tevî rizgarkirina gelek herêman ji destê çeteyên Daişê kê hîna xeteriya wan li dare. Divê em li hemberî van pirsgirêkên we ewlekariyê yên navdewletî jî bixebitin. Serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump nözdeyî kanûna 2018 ragihandibû ku ew ê hêzên xwe ji Sûriyê vekişînin têkildarî vekişîna hêzên wan ji Sûrî çavdêrê giştî yê Pentagonê raporek amade kir. Di raporê de tê gotin heger hêzên Amerîka ji Sûriyê vekişin çeteyên Daişî dikare careke din vegerin. Ajansa United Press International rapora ku ji aliyê çavdêrê giştiyê Wezareta Parastinê Amerîka Pentagonê ve hatiye amadekirin weşand. Di raporê de tê gotin, di wextekê de ku hevkarên Amerîka şerê li dijî Daişê didomînin û heremên mayî ji Daişê distînin. Daeş careke din dikare şaneyên xwe bixe nava tevgerê. Rapor balê dikişîne ser bandora vekişîna hêzên Amerîka ji Sûrî û dibêje. Daeş li Iraqê hêzên sereke bi lestirnû dike. Ji lewra eger zext li ser wê kêm be, dikare di nava 6 heta 12 mehan de dîsa vegere Sûriye û hindeveran bi dest bixe û êrîşên dijber pêk bîne. Çavdêrê giştiyê Pentagonê di raporê de vê hişyariyê dide. Eger di dema vekişînê de tu êrîş li dijî hêzên Amerîkayê çê bibin, dê di raghandina Daişê de mîna serkeftinekê were nîşandan. Ajansa United Press International her wiha îşaret bi nerazîbûna li dijî biryara vekişînê kir û dazanîn ku hemû rayedarên leşkerî û zagonsazên Amerîka derbarê nirxandina Trump de ne hemfikirin. Ji xwe piştî vê biryarê bi rojekê Wezîrê Parastinê Berê James Mattis îstîfa kir. Roja pênçema derbasbûyî Kongreya Amerîkayê biryar li dijî vekişîna hêzên Amerîka da û got Daeş metirsiyeke navdewletî ye. Beryana jî Serokê Amerîka Donald Trump diyar kiribû ku ew ê hêzên xwe ji Sûrî vekişînin û li Iraqê bicih bikin. Lê eger pêwîstî hebe, ew dikarin ji Iraqê destwerdanê bikin. Serokê Partiya AKP Erdogan îro careke din di civîna Meclisa Tirkiya Partiya xwe de gefa dagirkirinê li herîma Bakur û Rojhilatê Sûriyê xwar. Weke her roja sêşemê îro li Meclisa Tirkiye kuma partiyên siyasî civîna xwe darxistin. Serokê Partiya AKP Erdogan ji bo di hilbijartinên herêmî de dengên li gorî xwe dixwaze bigire careke din xwe avête hestên faşîstan e. Erdogan gefa dagirkirina Bakur û Rojhilatê Sûriyê xwar û got ger di nava çet hefteyan de daxwazên wan li min bêjêneyên ew ê demê wê dest bi dagirkeriyê bikin. Her wiha Erdogan anî ziman ku di nava çend mehan de ger herêma ewle jî pêk neyê wê demê ew ê li benda kesê nemînin û bi xwe dest bi dagirkirinê bikin. Serokkomarê Dewleta Tirkiya dagirker Erdogan yê ku ji bo dagirkirina xaka Sûriyeyê her roj li ber derê Rusya û Amerîkayê bi nêzîkbûna hilbijartinên herêmî re careke din dest bi gotina nîjadperestiyê kiriye. Bizi bu yoldan geri çeviren. Leyla Güven navê ku êdî herkes pê dizane û bi berxwedana wê bihîstiye berxwedana ku bi tevahiya cihanî da bihîstin û daxuya kirin ku berxwedanî çawa dibe. Belê Leyla Güven bi çalakiya xwe ya biromet îro di roja notî de ye û bi biryara ku çalakiya xwe hîna jî bidomîne belê di nava sê mehan de çîroka berxwedana Leyla Güven. Hevseroka KCD û parlamentera HDP ya Colemêrgê Leyla Guven ji ber nerînên xwe derbarê êrişên dewleta Tirka dagirkir li ser Efrînê anîn ziman rejîma faşîstiya AKP di sih û yekê çileya 2018 de ew girtin. Guven jî weke bi hezaran girtiyên siyasî di zindanan de berxwedaniya xwe nîşanda. Di girtîgehê de Guven rewşa li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ya tecrîd kirî baş didît. Sedemê tecrîdê jî negirtina agahiyekê ji rêber Ocalan bû. Guven ji bo balê bikişîne li ser vê rewşê
دهشت مجدارا 2018 ده دست بگروا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگر کر. گوون چالاکیا خواه ده دانشینا دوزا خواه لنهمین دادگاه جزای گرانیا آمده دراغاند و افپیان دا. جبو شرمزار کرنا تجریدا لسری برو جلان از دست بگروا برچیبونه دکم. گرور خواستن از چالاکیا خواه وگوهرینم روژیا مرنجی. براغاندنا گوون جوه چالاکیه را الهر داره تجرید و اشکنجه الامرالیه بو روژوین سرکه لگلک ولاتان و درایا گشتی ده دنگ ودا. هر وها بچالاکین گروا برچیبونه و داخویانین جدا گلک ریخستن و دزگهان پشتگیری خو بچالاکی را آنین زمان لورجی گل بخورتی تبلی چالاکیان بو. لوما رژیما AKP خول همبری وی کیرانه گرد و چالاکین پشتگیری قدخه کر. لیلا گوون تاوی حمو زحمتیان روژ لپای روژه گروا خواه به بریارداری که خورد دوام کر حتی کو 3 ماه به تمامی لپای خوهشتن. ددما کو لیلا گوون ده گروه دبو هر روژ روشاویا تندرستی خراب دبو و پیرجی گلک نخوشی لی دربون. حکومت فاشیستی AKP کو ایدی جبلاف بونا زیده آوان چالاکیان ده ترسیا 12 چلیه ریدا کو برای ریبر اوجلان محمد اوجلان هفدی تنکن بریبر اوجلان را پیک بینه. لی وی جاره چالاگرین گروا برچیبونه به وی پیلانا حکومت فاشیستی AKP نخابیان و چالاکی خواه خورتر کرن. ایدی به درباس بونا دمیره روشا تندرستی گوون هر کودچو خراب دبو. لورا حکومت فاشیستی AKP 25 چله ده روژا هفتی و نهان آ چالاکیه ده گوون بردان. لی لورجی چالاکی و برخودانا گوون بداوی نبو. لیلا پشتی کوهات بردانجی لمالی چالاکی خود دوام کر. هر وها ده 191 گرتین سیاسی جدوزا پکک و پاشک جی ده گرتیگهان ده دست بگروا برچیبونی کرن. برخودانیا کو لگرتیگهان دست بکر لهولیر، مغمور، شنگال، سلیمانیه، ستراسبورگا فرنسا، گالیر، آلمانیا، امریکا، هولندا و روسیا به بریارداری و به آرمان جارا کرنا تجریدا لسری بروجلان بلاف بو. اندام کمیته ریوبرا PKK دوران کالکان تکلداری برخوادانا دیروکی یا لیلا گوون او چالگرین گروا برچیبونه ده برسف دا پرسین روزنامه یعنی özgür پولیتیکای کالکان گوت آرمانجا برخوادانا من نه اوکو تنی ام درب لفاشیزمی بدن حتی کو ام دیوارین امرالیه هل نوشنن و برخوادانی آمجی نقده. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan bersiv da pirsên rojname yenî özgür polîtîkayê. Duran Kalkan biryara berxwedana topyekûn a tevgera azadiyê bibîrxist û got di amadekarî, plansazî û bicihînîna vê biryarî de Leyla Güven dest bi pêngaveke dîrokî kir. Hêzên faşîst qirkerdît ku berxwedan xurtir û bêtir girseyî dibe. Ji bo têkbirina vê berxwedanê hikûmeta AKP dest bi şerê taybet kir. Kalkan birna Mehmet Öcalan a 12 çilê ji bo îmraliyê û berdana Leyla Güven ji zîndanê wekî hevildanê şerê taybet ên ji bo şikandina berxwedanê nirxand û wiha dewam kir. Encama yekemîn ji vê yekê ew e ku ji bo şikandina berxwedanê lîstikên şerê taybet tên lîstin. Ya duyemîn jî berxwedan digîje encamê bi ser dikeve. Mazlum Duxan got teslîmiyet rêlber xiyanetê berxwedan jî rêlber serkeftinê vedike. Tişta ku nihal Kurdistanê bi ser ket berxwedan bû. Ji bilî berxwedanê Kurd bi tiştekî din bi ser nakevin. Duran Kalkan dest nîşan kir ku divê berxwedan rast bêfêmkirin û got armanca xwe ne ew e ku tenê derb li faşîzmê bêxistin. Li dijî faşîzmê pêngaveke berxwedanê ku dixwaze komploya pazdehê Sibatê ku dikeve sala 21 ji binî ve jûlê rake û dîwarên îmraliyê hilweşîne. Heta ku negîje wê armancê ev berxwedan naqede. Lewma yên kulbendê ne ku pêvajoya berxwedanê di nêvî de bihiştin û bê encam bidayî bibe şaşin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan balkişan ser berxwedana Leyla Güven û wiha bidawî kir. Güven berxwedaneke topyekûn a gel derxistûlê. Bi rastî jî partiya me li kar û hevildanên wê xwedî derdikeve. Di dema herî rast de xeta apoyî xist pratîkê. Da ser şûpên şehîdên me. Em berxwedana wê silav dikin.
بله لباشوری کردستان جی چالکین گروا برچیبونی دوام دکن چالکیا اندام نونرتیا هدپیا لباشوری کردستان ناصر یغز دروشا هفته و هفتان دیه هر وا چالکین لحولیر وارگا مغمور و شنگالی به دورگرتنا کومین نوشی دوام دکه ایروژی ناو نشانا چالکیان جه سردانا خلک باشوری کردستان جی چالکگر بون. چالاکیên greva birçîbûnê li Başûrê Kurdistanê jî dewam dikin. Çalakiya li bajarê Hewlêrê di roja xwe ya heftî û heftan de ye û ji aliyê koma sî û nehemîn ve hate dewrgirtin. Endamê Meclisa Nûnertiya HDPya Başûrê Kurdistanê Hesen Êrîş di dema dewregirtinê de axivî. Gelê me hemî aliyê dunyayê rabe ser pêya ji ber ku ev çalakiye ji bona azadiya gelan e, ji bo azadiya gelê Kurd e, ew tecrîta li ser serok ap û tê meşandin ne tinê Çalakiya bêdem û bêdorveger ya endamê Nûnertiya HDPya li Başûrê Kurdistanê Nasir Yagêz jî didûme. Rewşa Nasir Yagêz roj bi roj ber bi xeterbûnê ve diçe, lê tevîveyekê jî çalakiya xwe didûmîne. Têkildarî rewşa tendurustiya Nasir Yagêz, Diktor Dirrê Mihemed Uren ku tendurustiya wî kontrol dike axivî. هێدی بکان بێژین پێش چاو me de haletine bi rastî bê halbûn zêde heye xwar zêde li siperê nagirtine leşê wê de racifîn çê dibitine çavê wê tarî dibitine yanî bi rastî rewşa heval Nasir baş nînin û tedawî jî qebûl nakirtine ew ji pirsgirêke gelek mezin e ji bo me. Çalakiya li bajarê Mexmûrê jî di roja pêncî û duan de ye û ji aliyê koma hejdan ve dewr hate girtin. Di dema dewrgirtina komê de mamoste Ehsan Çellî axivî. ادی به کولانان بن دنگی خواه بلند بکن بلا قرینا ما به زندانان را به ایملاری را ببه یک ام دنگی و چالاکی به گوه ایکو گوه خواه جوان بیاران را گتینا ام زنگنه لبین. Çalakiya endama Kurdînasyona Meclisa İştarê Fadîlet Tok jî ku ji bîstê çilê ve destpêkirî didûme. Li aliyê din asayîşa pedekê çalakiya endamên Meclisa İştarê ya li ber avahiya netewên yekbûya Hewlêrê kirin hincet û ev heftiyeke ambargoya ketin derketinê daniye ser wargeha Mexmûrê. Endamê rêveberiya karên derve ya Mexmûrê bêwar û ver têkildarî mijarê axivî û got pedekê çalakiya jinan alîdî jî tecrîdê dikin hincet lê di rastiyê de ev nîzîkatiyek siyasî ye. Eger ev helwesta pedekê dom bike jî em ê weke gelê wargehê çalakiyên cûr be cûr li dar bixin. Di heman demê de şêniyên Mexmûrê peyama pêştgiriyê ji Leyla Guven reşandin û gotin em dibêjin ku wê serkeftiniya gelê me be. Wê berxwedana te bibe çirûskek ji agirê mezlûman li hewbirdûrê rêber apû bibe xelek û wê dîwarê zilmê bişkîne. Herûha çalakiya li bajarê Xana Sûriya Şengalê jî di roja sihî de ye. Çalakîn ha bi komanûya ku ji heft kesan pêk tê didûme. Şengalî di çalakiya xwe de dibêjin heya ku tecrîd nêşkandin wê çalakiya xwe dewam bikin. بله گروا برچیبونی یا بیداوی و بدور وگریا لباجار استراسبورگ فرانسه شید روژا پنجویکان ده روشا تندرستی یا چلاگران بینا برج عالیه چافدرین تندرستی هم مگو بجیشکان و تماشا کرن جبو پشتوانیا به چلاگران رژی کردستانی به هزاران کیلومتر دور تین استراسبورگ و پشتوانیا خواه جبو چلاکیان جی دیار دکن لآلمانی دو کردستانی دن دست بگروا برچیبونی یا بیدم و بدور وگر کرن. Grava birçîbûnê bêdawî û bêdorveger a li Strasbourgê ya Fransayê di roja pêncûyekan de didome. Rewşa tenduristiyê ya hevserokê kecedekê ya Ewropayê Yüksel Kûç, rojnameger Gulistan Îke û Kerem Solhan dibin çavdêriyê de ye. Çalagerên din jî bênavber dibin çavdêriya bijîşkan de ne. Serlêdanên piştgiriyê yên ji bo çalagerên grava birçîbûnê jî ji gelek welatan didomin. Îro hevjîna Yüksel Kûç, Gulê Kûç jî di nav de bi dehan Kurdistanî li Strasbourgê bûn. Ji bajarên Almanya, Bremen, Kassel, Kolon, Heilbronn û bajarên Swîsra, Zürih, Berlin û Araroyê bi dehan kes li Strasbourgê serdana çalageran kirin. Hunermend Sîpan Xelat jî bi armanca moraldayna çalagerên grava birçîbûnê li Strasbourgê bû û ji bo çalageran strangot.
هروها پارلمانترا پارتیا چپ آ آلمانیا مارتینا رنر جی سردانا چالاکگران کر و دیار کر که جبو داخازن چالاکگران لآلمانیا و اروپای بین قبول کرن او هول ددن. هروها اندام مجلس شارداری باجار مازنا پاریسه و هف کوردیناتورا گشتیا پارتیا چپ دانیلا سیمونت آنی زمان که دوید کسایاتا گوونده پشتگیری جبو تکوشینه بیداین و گود جبو ویجی با آرمانجا کوزخت لی ترکیه بکرن دا آستا حکومت ده دوی شارداری بکوین ناو هولدانان. گراو برچیبونه یا روسیا جی دروجا دهانده کماج کراسنوداره چالاکی دورگرد لسر چالاکیه داخویانی هات داین و هات گوتن به یک بنال دورا ریبر خوا ام دکارن پولیتیکای دولتا ترکا فاشیست دیک ببن. لباجار کسالی آلمانیا جی دو کردستانیین به ناو عمر باگدور و جمال کوبانه به داخویانیه که دست به گراو برچیبونه یا به دم و دور وگر کرن چالاگران گوتن ام جی دخوازن بکوین بن وی باری دوی هر ولاد پاریز کرد خودی لوی برخودانه و لربرتی در کوین. دور وگر ام روجا خواه حتی داویه بکن اف باجار اروپا کسک تبله وی تشتی نبو او تجنید سر سروک آپو ناتا سکنادن و ام دست بلی به همان آرمانجی به هزران شینین گریسپی و کوبانی داکتن کولانان او تجرید لسر بر او جلان شرمزار کرن هر وها پشتی تلتمری لدربیسی شچالکیا گروا برچیبونه دست بیکر لکوبانی جی داخلانی ها داین. لدجی تجریدا لسر بر او جلان و پشتگیریا به چالاکیا لیلا گوون را چالاکی زیده دبن. بسلوگانا برخودان جیانه شینین گریسپی و کوبانه لگریسپی مشکل دارخستن. مشل چرخریا العلم و گوهری میتینگه. دی میتینگ ده لسرناب مجلس کانتونا گریسپی کنگره ستار مجلس سیویل آرقای آخافتن هاتن کرن. کسین آخوین تاقص کرن که حتی تجرید نشکاندن او چالاکی آخوا دوام بکن. به همان آرمانجی ایرو لدربیسیه 105 کس دست به گرف و برچیبونه کرن. گرف بسلوگانا برح برخوادن زندانان امی بندان بشکینن دست بکر. دی چالاکی ده یک جریوه برین کنگره ستار عبیر حسن آخوی و گود. آرمان جامعه سرکه شکاندن تجرید گران آل سر برتیامه. کنه شرف و ناموسش با حوال لیلا گووند و حوال ناصر و همو حوال وان وش بو هم تجرید سر ربر ابو هم مشکینن و هم ببینه که سرو که مش زندان امر علی در کبه و سرکفتش با حوال لیلا گووند و ناصر و همو حوال وان سپاس وار لیلا گووند دو زامه جبر گو ربر ابو دی بیجه پروژه منی دنیوی دمانه وی جن بردوام بکن ام جگر خودی اخافتن ربرتی در کبن ام خودی فلسفه ربر ابو در کبن. چالاکیا گروا برچیبونه یا طبقای دروژا دهانده بداوی بو. دروژا داوین آ چالاکیا گروا برچیبونه ده داخویانیک هاد داین. دی داخویانی ده برخوادان لیلا گوون هاد سلاف کرن. هیجایی ببیر خستنیه که دویا بو چالاکی حتی صبح دوام بکرا لجبر رودانین لحرمه کمیته هندورین آریوبریا سیویل دموکراتیک هرم طبقای نچارما که قداخیا در کتنا دروه راگهینه جبر ویه که چالاکی بداوی بو. به همان آرمانجی خواندکارن جن این زانینگاه کوبانه و یکیتیا جنین جوان داخویان یکدان. خواندکاران دی داخویانی خوده تجرید شرمزار کرن و گوتن. به تجرید لسر بر او جلان خواستن ویناگل کرد بشکینن. لیله همبری ویه که جارکدن رح زیلان آرین و ویانان دی چالاکی لیلا گوونده زندیه و برخوادان وان نودبه. داخویانی بسلوگانان بداوی بو. چاوا گو به تجرید سر بر آپو خواستن ویناگل کرد. ناوندا بلگکرنا بمپیکرنین لباکوری سوری بلانچویا مها چله اشکره کر این داگرکریا دولتا ترک او چتین وین لعفرینی اشکره کر ناوندا بلگکرنا بمپیکرنین راگهاند کود مها بوری ده بگشتی 23 کسان جانا خواه جده زن او پینجوی هست که جی هاتنه بنچاف کرن 4 کسین دن جی هاتنه رواندن او جبو سربز بردانا وان فیدیا هاتیه خواستن ناونده دیار کرد که جبر ایرش تقین او لیدان جعالیه چتیان و بگشتی 67 کس دمها چله ده برین دار بونه. لسر سنورجی 2 کسان جانا خواه جده زدانه او
5 کس جی بریندار بون. هر وحد انجام شر و پفچونی نوبرا چتیان بخواد جی 11 چته هاتنه کشتن. دیساد مهابوریده چتیان دزدانین لسر 11 خانیان او نها وک زندان مزگفت او باررگهین لشکری جی تینه بکارانین. شینین افرینی د درباره سردانا چتین اپوزیسیون ین له هولری ده داخوانی اگدان شینیان دیار کرن کو آرمانجا هفدیتنا دنابرا چتیان او سروک پدک مسعود بارزانی ده تیک برنا پروژه دموکراتیک یا لباکور او روشلاتی سوریه هر وها تیک برنا یکتیا کلی کرده. یکی سباته چتن به ناو اپوزیسیونه که بخوا سوجدارن کشتنا شینین عفرین او زاروکن باشور کردستانی نه تاوی چته به ناو عبدالجبار عگیدی به سروک پدک مسعود برزانی رجویان. شینین کانتونا عفرین او شهبای اف جوین شرمزار کرن او داخویانیه که لکامپا برخدان آنافچا فافینه دان. ده داخویانیا شینین عفرین او شهبای دو هاته گوتن. ده دمکی ده کوکنکا روش آوا هول ده یک ریزیا پارتین کردی پیک بینه سروک پدک مسعود برزانی چتن به ناو اپوزیسیون پیشوازی دیگه داکو وکده والا درخینه. کسین کو رودانن لسوریه دشوپینه دبینه کسایتین برزانی پیشوازی آوان کریه دیروک آوان تجی دجمناهی الهمبری گلی کرده. عبدالجبار عگیدی برپرسی راست یکم کجیا در حق شینین تلحاصل و تلعرانه یا سال 2013 نتنه او برپرسی کم کجین لعفرینه جی. عگیدی و کسین میناوی بریا و برنا کومین چته شریعتا خویا مینا داعش کل سر آستا جیهانه وکا تروریست اتناس کرن نشاندان. پلان وان کو دخوازن چتیان و ین بناو پیشمرگین روش آوا کو جالی استخباراتا ترکیه و هاتنه پرورده کرن در باسی باکوری سوریه بکن اشکرنه. پیکاتین عفرین شهبات الحاصل و تلعرانه کو هوارج دسته چتیان اپوزیسیونا سوریه و انک سیدیتنه وان پلانین اشکره کو تنه خزمتا پروژین عثمانیان دکن شرمزار دکن. منذ بداية الأزمة يرى جده سپیکا شری لسوریه داگرکریا ترکیه هر تم حول دایه بریا چتین خوین ترکمن ایریشی کردان بکه دنیسان سال 2013 ده کمک چتین بناو قاشو مجلس لشکریا ترکمنان آوا کر اف مجلس جه چند کمان پیکتی لکوب جهده به او رولا ویچیه ام به هفره لدوی دوسیام ده تماشا بکن. جدسپیکا شر لسوریه داگرکریا ترک هر تم هول دایه بریا چتین خوین ترکمن ایریشی کردان بکه. دنیسان 2013 ده کمک چته بناو قاشو مجلس لشکریا ترکمنان آواگر. رولا سرکه آوان چتهان شر لدیجیه پکه و هولدان روخاندنا پروژه خسریا دموکراتیک لهرمین باکور سوری بو. لگوری روزنامه الاخبار لبنانی مجلس لشکریا ترکمنان جگل لکم چتهان پکته. لیوا سلطان محمد الفاتح ششتاخین روجلاتی باجار حلبه کربون بن کنترول آخوه و سال 2016 هات درخستن. سرچته وی کومه شیخ احمد فیاد ابو عبدالله جبر فینانسکرنا وان کومن چته به پربون وان و گریدای بو دبن سیوانا لیوا سلطان محمد الفاتح ده گل کتیبه هاتن آوا کرن. ده هجمان خویا هفته آدار 2014 ده روزنامه الاخبار لبنانی دیار کر کو دولت ترک آداگر کر چک و جبل خانه هری نوجند دوان کمان. هر وها آستا فینانسکرن جی وکری بو ده زانین کو فینانسکرن جی دولت قطر دابو سرخواه. سینور لپیشیا چتین ترکمن وکرینه جالی میتا ترک و بدلگرمی تین پیشوازی کرن. لگوری روزنامه لبنانی سرچتین ترکمن جاران جالی اردوغان و داود اوغلو هاتنه پیشوازی کرن. تیزانین هجمار آوان چته نیزی 1500 و موچین خواه با آوایی که مهانه جی ترکیه دگرن. کومن چتین ترکمن تبلی ایریشن داگر کرنه این بناو مرتالا فراته و شاخ زیتونه بون. دوان هر دو ایریشان ده وان چتهان کریارن کشتن و تالان این جور به جور لدیجی کرد و ازیدیان کرن. لعفرینه دزدانین سرخانین ولاتین عفرینه کرد. حیانها هول ددن هر میج کردان والا بکن. ناوندن خلور آوا کرن و انبارن کم کرن چک و جبلخانه دیار کرن. روزنامه دیار دکه کو سیاستا دولتا ترک آداگر کرد درباره گوهرتنا دموگرافیک ده دسری ده چتین ترکمن پیکتینن. روزنامه لبنانی الاخبار گوت لگونده خزیویه ایسکا برج عفدالو و باسوتین باشور عفرینه 41 مالباتن ترکمن هاتنه بجه کرن. لگونده قربالای نافچه راجوی 17 مالبات هاتنه بجه کرن. هر وها لگونده عطمانا کو اوجی گریدای نافچه راجویه 15 مالباتن چتین ترکمن هاتنه بجه کرن. اندامی بریارگاه ناوندی یا پاراستنا گل نپگی دکتر باس اردال
Têkilddarî dagirkeriya dewleta Tirkiye axivî Bahûs Erdal got bi dijberî û dijminatiya li gel xweşk û birayên xwe destkeftiyên Kurdistanê nayên parastin, dema têkilî û yekîtiya me ya Kurdistaniyê xurt be, her kes wê hürmetê nîşanî me bide. اندام بریارگاه ناوندی یا پاراستنا گل دکتر باهوس اردال تکلداری داگرکریا ترک لباشور کردستانی برسف دان برسین رادیو یا دنگ ولات. باهوس اردال دیار کر که هکا دولتا ترک تکنیک همو جهان کن بکجی اوی نکارا کولتیه لسر کردان فرض بکن و گوت. اما نشانی وان بدن که لکردستان خاین و آجان وی نکاربن بسر بستیل بجین. هر بوستا و آخه بخوینه هاتیا آفدان جبوه بردل مزن هاتیا داین. او گریلاین آزادیه این کردستانه ببن کابوسا وان خاین و آجانان. اردال تکلداری مکرهاتنا رایدارن میته این کوان گرتنه و گوت. خاباتن سیخوریه این لباشور کردستانی تنینه لدیجی پککینه لدیجی رایدارن باشور کردستانی نجی. سدما دناو و ساله ده زیده 20 ولاتین ما این باشور کردستان شهید بون اف بارا گهن. اردال دست نشان کر دوی رایدارن سیاسی این باشوری حقیقت دولت ترک باش ببینن و گوت. هر پارچه کردستانی باندور لپارچه اندندگه دمکو اف حقیقت هات دیتن و هلوستک گشتی نتوی درک وهولی و دست کردان خورد بکه و دست کفتین ما مسوگر بکه. اندام بریارگاه ناوندی یا پاراستنا گل دکتر باهوس اردال هری داوی گوت به دجبری و دجمناتیا لخشک و براین خواه دست کفتین کردستانی ناین پاراستن. ام کرد پرزگریک ناوا خواه انجاخ دکارن به دیالوگه و آخافتنه چاره سر بکن. به دجمنین داگر کره ام نکارن تشتکی چاره سر بکن. هر کوتی کلی و یکیتیا ما یا کردستانی خورد بو هر کس و حرمت نیشانی مبده. بمپیکرنین دولتا ترکیه داگرکر لعفرنی د قادا جهانی ده جی بناف او دنگ دبه یک جوان بمپیکرنین دزیا زیت او زیتونین عفرنی یا پشت روزنامه الپوبلیکیا اسپانی و جاریشی تلویزیون امریکی فوکس نیوسی راپورک با آوه که برفرهی وشاند راپور ده درباره دزیا برهمین زیتون حریم او فروتن وان یا ده بازارین اوروپی ده. ji pêngava şaxê zeytûnê ber bi pêngava diziya zeytûnê. Bi vê hevokê televîzyona Fox News a Amerîkî dewleta Tirk dagirker bi diziya berhemên zeytûna Efrînê tawan kir. Fox Newsê got ku cureya herî guncaw a zeytûnan li cîhanê li herêma Efrînê tê dîtin. Fox Newsê got ku çeteyên girêdayî dewleta Tirk dagirker li Efrînê bi hezaran darên zeytûnan dibirin. Siyasetmedarê Swîsrî Bernard Gohil di vê derbarê de diyar kir ku dewleta Tirk xwestiye berhemên zeytûnê yên ku çeteyên wê ji Efrînê dizîne bi nirxekî biha bifroşe Swîsrayê. Têkildarê mijarê rojnameya Al-Publico ya Ispanî got ku miqdarek mezin ji zeytûna Efrînê diriya dewleta Tirk dagirker re gihîştiye Spanyayê. Li gorî çavkaniyên ji hundirê Efrînê dewleta Tirk dagirker destdanî ser ji sedî heştî berhemên zeytûnan. Çavkaniyên hundirîn dibêjin ku zeytûna hatî dizîn qasî 8 milyon dolarî heye. Aliyê fermiyê dewleta Tirk jî ev yek red nekir. Wezîrê çandiniyê dewleta Tirk Bekir Bagdemirlî di meha mijdarê de li pêşiya endamên perlemanê got ku 600 ton ji zeytûna Efrînê derbasî Tirkiye bûye. Rojnameya yanî Şefaq jî got ku berhemên zeytûna Efrînê salane digihêje 200 milyon dolarî. Hêjayî bibirxistnê ku li Efrînê bêtirî 14 milyon darên zeytûnan hene. İnisiyatîfa Kenekiya Şaxê Rojava ku bi armanca avakirina yekrêziya partiyên siyasî yên Kurdî serdanên xwe bi partiyên siyasî re dewam dike. Komîteya Kenekê serdana navenda tevgera civaka demokratîk tevdemê kir. Hevserokên tevdemê Zelal Ciger li ser İnisiyatîfa Kenekê axivî û got bi avabûna yekîtiya gelê Kurd re plan û komployên li dêjî gelê Kurd jî wê werin têk birin. Xebatên Komîteya Kenekê Rojava têkildarî yekrêziya partiyên siyasî yên Kurdî û pêşî girtina xeteriyên ser Kurdan de serdana wan ji partiyan re dewam dike. Komîteya Kenekê a Şaxê Rojava di vê çarçoveyê de serdana navenda tevdemê kir.
کمیته جعالی هفسروک تف دمی و زلال جگر و غریب حسو و هاتن پیشوازی کرن. جوین جدزگهین راگهاندن را گرتی پیک هات پشتی جوین هفسروکا تف دمی زلال جگر انجام دی جوین ده جه آجانس هواری را آخفی. چونکه کاری که پیروز دیمشاندن و بانگا کنه کیش بکو یکیتیا نتیوه کرد دروجاوی کرسان دوری چیکرین ام وقت گاوی که ارینی ام دنرخین انسیاتیفی که پر باشه جبوی کیجی هانی اماجی هاتنا جمعدان نشاندن ام وقت هفدمی طبعا ما بنا yani ارینی دیتو ام راست بینن ناکوکیه کو درکبن توننه یا مهم اوج بوی کو ام بدن آواکرن تشتی کم خازن لپیش بکوی و به انسیاتیفا کو کنه کی دمشینه یکیتیا گلی کرد ولی چیکن دروجاوی کرسانه چونکی خاندانا برکار هیه لبلی ام وقتی تفدمه ام destek dedin inisiyatif hakeneki و ام dibêjin و ام bangî her kesî dikin ku vê inisiyatif re bêj bikaribin bi rastî jî planê dijmin komplên dijmin îkul ser xaka me heye taybet bi Rojavayê Kurdistanê de û li ser tevayê Kurdistanê ku tên kirin ji bo ku em vala derxînin ihtiyacê me îro berî sibe bi vê ونزوئلا بندواریا گوهرتنکیا دموکراتیک کما لیما جی پیشگیری ده سروکی مخالفت او مادورو جی خود دعاویج واتیکانی داگرکری لحرمی آنگو اردوغان یکیتیا اوروپای ببن پیکرنا دموکراسی جی تانبارد که. پشتیاری کرنا پرانیا دولت اوروپی لسر سروکاتیا خوان گوی دویا دمکی لونزوئلای کوما لیمایاش دولت امریکای لاتینی او کانادای پیکتی دوزا گوهرتن حکومتی بیت دستوردان لشکری کر. جی 14 دولتان 11 دولت این گروپی دی داخویانی ده پشتگیری خوددان گوای دو. هر وها کومیج ارتشا ونزوئلای خواست که پشتگیری سروک مخالفت بکه او ری لبر آلیکاری نگرن. سروک دولتا ترکا داگرکر اردوغان لدیجی وی اریکرین درکد او یکیتی اوروپای ببین پیکرین ریگزن قانون و دموکراسی توان بارکر. اردوغان کو قبرص حیا عفرین داگرکریه بوان گوتنان یکیتی اوروپای توان باردکه. چاوا کسا که دبه سروک دولتی بیکو هل بجارتن شبن ما قی ونزویلا ولیاتا که کو حتی جی سروک وی مادورو بخوازن کو دزج حکومت برده که دموکراتی کانی ریگزن کو قاشی هون ریزداری آوان دکن افتشت قد نای قبول کرن. پشتیگفن ترامپ به دستوردان لشکری بو چاره سر کرن آلوزیا ونزویلای سروک نیکولاس مادورو آخوی او گوت. اف دین بونه ترامپ بحثا شر 200 سالا 21 دکه اف دین بونه ترامپ دبیجه او هزن خو بشینه وی خاکه داکو بپارزه. مادورو دیار کر که داخوانی ترامپ نقانونیه او جی گفین وی ناترسن ونزویلا خودی مافه تمافه ترامپ نینه که گفان بخواه. وزیر در و واتیکانی گاردینال پیترو بارولینجی راگهاند که سروک ونزوئلای مادورو پیامک جی پاپا فرانسیس رشاند او تیده دوزانو کرن دانوستاندنان جی بو الوزیا ولات خودگه. هر وها رخستنا فرو پینال بیلان چوا گرتنا خوا پیشاندرین ونزوئلی راگهاند. ریوبر رخستن دیار کر که جی 21 حتی 31 چلیه 966 کس دو خوا پیشاندانان ده هاتن گرتن و حتی نها 700 کس دیگرتیگه دنه و دناوا وانده 82 لشکر هنه. بریانها به 18 سالان اف هجمارا هری بلند آگرتیان لسر آستاناف دولتیه. جبو چهار سرکرنا آلوزیا یمنی به سپانسریا نتوین یک بوی حکمتا یمن او حوسی لجبو مجارا و گوهستنا دیل او گرتیان شر لأردنی جویان. نونری نتوین یک بوی یا جبو یمنی مارتین گرت آخفت ده آرمانج جوینا کل اردنی حاتی لدارخستن ده اشکرک گر او گوت دوی هر دو آلی لیستین دیل او گرتیان رین راگینن او دست به پفگوارتنی بکن درباره جوینی ده سروک شانده حکمتا یمنی حادی حاجی آخوی او گود جوین ارینی با او برسف حاتیه گرتین لی حیانها ام لسر نسکنین حاجی دیار کرکو هنک آستنگی هنه لی او جبو چاره سریه خوشبینن او کو او هول ددن جنوب باوریه که دناف برا خوا او آلین دنده آفا بکن هر وها سروک شانده حسی عبدالقادر مرتدا جیج آلیه خوا آخوی او گود گلک دیلین سعودیین پیا بلند لجمع هنه او چارنوسا وان همان چارنوسا یا کسین یمنیه
مرتدا دست نشان کرد که سعودی برپرسیار یمن او داوی آنینا دیلانه. جارك دن شوبا برازان لمغربي بلاف دبه في جارجي 11 كسان جيانا خوش دزدان. وزارة تندرستي مغربي راغاند كو جبر نخوشا شوبا برازان 11 كسان جيانا خوش دزدايه. وزارة تقص كركو روشا ودانا نخوشي جيا سالا بوري كيمتره. لغوري وزارة كسين نكارن خوال لبر في ویروسی بیرین کسین تمن مزنن زاروکین درگوشه جنین دوجانی نخوشین شکر او ین ریبوی ینه. مالپرا هاس پرد جی راگاند کو گلک روشن نو لسر استا پایتخت جی هاتنه تومار کرن. لپایتخت فرانسا پاریسیا آگر با آواهی کت هری کم 8 کس مرن و نیزی 30 کس جی بریندار بون. روشا سیشمی سعدی یک شویده تاخا 16 یا پاریسیا آگر با آواهی که جی 8 قاتی کت. به هولدانا جی 5 ساعتان شوات هاته و مراندن. رای دارن دیار کرن که هری کم 8 کس به شواتی مرنه 30 کس جی بریندار بونه. 6 برینداران دما و مراندنا آگر ده بریندار بونه. دوزگران راگاندن که اول سر ادعای که شوات بریه که هنه کسان پیک هاتیه جی راوستیان. هات راگاندن دوی چارچوبه ده جنه که لهمان آواهی دما هاتیه بنچاف کرن. لپایتخت روسیا مسکو جبر آلارما بمبیان 20,000 کس هاتن درخستن. لگوری آژانس نوچان روسی جبر آلارما بمبیان نیزی نوت آواهین دبستانین بلند ناوندین بازرگانی نخوشخانه او اداره هاتنه گرتن. لپایتخت نیزی 20,000 جو آواهین جی هاتنه درخستن. بریا به چند روزان لمزندرین باجر دویمین ایوالاتی سات پترزبرگ جی مروف هاتبون درخستن لی اخبارن راز درکتبون. لپایتخت پشتی تبلیغ کرنی لگرینا ده هات تشتکی به گمان جی نهاتیه دیتن. رای داران گوتن اخبارین بمبیان دسری ده جو اوکرانیای لدروی ولات بریا امایلان هاتنه کرن. نایزانین بیکا جبو اخباران چقاسی زیانین آبوری بویه. لی رای داره که اولهیه گوت به میلیونان روبل زیان بویه. لدیرا زوری دولچتیان تنگ بویه شجینین ترکیه که گلک زاروک بوان را بونخواه دستی شهروانین قصدی کرن. لیلا گوون دروژا نوتیا چالکیا خود پیاما خوردگرنا تکوشینه دا. ناوندا بلگرنا بمپیکرنین لباکوری سوری بیلانچویا ماها چله ین کرنین لعفرینی اشکره کر. اندام نپگی دکتر باوس اردال گوت جد دجبری او دجمناتیا لخوشکو برین خوره دستکفتین کردستانی ناین پاراستن. جبو چاره سرکرنا آلوزیا یمنی حکمتا یمنی او حوسی لأردن جویان. بری بینرین هیجم لبردگیجین داویا نوچین خویندانی وانم دبیجین حتی نوچین داویا روشی انگو ساعت 11 ببینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.